Matulagan ti kasarmi ka ni Ray. Umay kayon tuwa ka ni JR. Sa dino nga iti pakaangayan ti kasaryo. Agawid kayo kadi iti probinsya nga agkasar? Sana. Agkasar kami iti may sa hotel dito'y syudad. Naimbag ti kas jay tapno malpas ti kasar. Awanan ti adupay nga maramid. Saan kami unay amabannog? Ay, wala. Angam, nagasgastos mo no kasta ti mapasamak. Urayan Ti importante awan unay paka-estresan. Sa bagay mo't kit di Naimbag ka na kayo ka ni JR tanalpasan ti kasaryo. Wen nga rod. Urayak langan ti panagsikug ko. Inton agsikuga. Agsardengak ton nga trabaho. Uray syakmat Kasta titulagan mi ka ni Ray. Nagpintas mo na redesign ti hotel na pagkasaran ti gayamaw. Wen nga rod. Kinay kayat damot ti kastoy. Ngan ti agawid da iti probinsya nga agkasar. Mga no dakal ti magastos da ditay. Mas makatipid da ano iti probinsya ti nagkasaran da. Ay, among mata ni Kristal. Adda so social dayjay agayam ko. Kaya kumalagi simple a babaya kas keng garoksan. Ay na. Mangruginsan ti panag-entrance dagiti sponsors kan abay. Ay na. Excited ako na makakita ka ni Kristal. No kasta, dito kayo mat apartment apag-abangan mi ka ni JR nga agabang, Kristal? Wan, iso timbagak ka ni Ray. Diyak kaya ti apartment apag-abangan na tawan amok ijay. Ay, nagrigat ti awan bukod adaga dito syudad niya. Ay, ano san ti agab-abang? Kaya niya ngay nga rod, awan maramidan tayo Ti importante, ada pagbayad iti abang. Kano kayo nga rin mo umakar ditoy? Agsapsapol ni Ray iti mabalin ang maarkila alugan. Nasayaat mo't nga rod. Tapno agkaaro batanton. Kasano? Komportable ka mo laang dito kwarto anapilay. Wen nalawlawa nga amang daytoy ngam ti abangan ni Roxanne. Unang nangin mait. Urayan Ti importante, komportable tang agnaed. Anya nga tanong si kalatan ti makamu nga agisimpa dito abangan ta. Ta sumre kak iti trabaho. Nagadun tilangan ko. Ala nga rod, sana balikan niya. Tamabalin ko pa'y nga i-extend ti bakasyon ko. Naglawa mat gayam a kwarto ti inabangan nyo. Wen tatlo komportable kami nga agasawa. Ay na, manginaanak ngamin no kastoy kalawa ti abangan mi ka ni JR. Iso nga anusan min tinalipit. Ay, kat agsasabali tayo agayam. Amok matakabaulan ni Ray nga abangan daytoy. Sa bagay mo't kit di No kabaulan na lakit di. Apay kit din asaan? Apay, saan ka di matakabaulan ni JR? Nakiasawa ka ngamin kumamot Jay medyo adak kabaulan na mat. Tapno medyo kabaulan na kamat. Nga ipaayan itinaginawa apa nagbiag. Ay, tinapatag kanyak. Ay ayatek ni JR. Kun ay ayatek nakmait. Agsalukag kami Tapno guminawa ti biag mi. Ay katala ang aron. Ano sam no anya ti kabaulan nga ipaayken ka ni JR. Amom lakay. Diyay mo't gayam nalawa a kwarto ti inabangan da Kristal ka na rin. Anya? Di pa ka kasla isang ti trabahuan dan. Nagngina abang. Uy nga rod. Ay no siyak. Masaya nga nak. Ano sa kun ato'y kwarto ta analipit. Tadudo hatamay. Okay, una Agor nung tamangki day. Tapno adan tumabirukan ta anala kaaloti ka gumatang ta. Uray sakto la pagpatakderan iti balay. Day tamot lang ti plano klakay. Iso nga ano santa ti agtipid. Ay, bakay. Ano santan no anya ti adda? Anya? Masikog ka man? Wan nga rod, una yan na panagranata. Naggidan ta, nagsikog. Uwin nga rod. Mayat matkit ni Tapno agka-eskulaan to, dagiti anak ta. Anya nga iti kayat mo nga umuna nga anak mo.
Uray anyamot kit di ang? Kayat ko siguro. No babae ti umuna nga anak ko. Ay, uray siya kayat kumot no babae ti umuna nga anak ko. Anya? Naggiddan kayo nagsikaw? Ay, wen nga rod lakay. Mayat tadan to kagiddan ko nga gatang iti usar ti ubeng. Inton dakelan ti tiyan mo. Agsardeng kan nga agtrabaho, ah? Ay, katwan alakay. Agbalinak ton a full-time housewife. Basta sikat ti makaammo nga agprovide iti kasapulan may iti agbalin a baby ta, Ay ka siyempre, mad ah. Anya nga, iti gunggunak mo't apadre di pamilya. Nakaawag ka mat, anak ko. Kumusta kayon nga iti asawam? Nasaya at kami mutlata, nanang. Imawagak, ta ipakaamok ang masikuga ko. Ay, kablaawan ka, anak ko. Maragsakan nakparaken ka. May sakanton nga ina. Wen nga rod, nanang. Medyo agnervyosak. Excited ako na makakita iti umuna nga anak may iti asawa. Nala, tainton dandani ka naganak. Umayak di ta syudad. Tapno maisuro ka kadagiti rumbeng nga ramidam. Alaman nga rod, nanang. Nala nga rod. Kanay, anan nadama ka na yun ti bagim kanta si Kugmaw. Nalpasan ti ultrasound mi ni Roxanne. Agpada a babae ti anak mi lakay. Kahit kasano nga rodahin, agatang kayo ni ti usar ti ubeng? Wen kumat, nagtulag kami ngagkuyog kami. Agan-anad kayo nga raw iti iruroryo. Di kayo una agbambanog. Ti kabaalan nyo lang abit-bitin ti gatangan nyo. Sana balay? Agsubli kayong tumanin Nagngingi namot dito imayan ta paggatangan iti gamit ti ubing, Kristal. Di mo kumatagi sayangan ti igatang mo iti usar ti anak ta. Saan mo't akas ta nga? Manuabulan lang mo't amausar na. Nalakamot amadakkalan ti ubing ti bado. Ado mo't tinalalaka paggatangan dita. Anya ka kadi, dito itan. Saan ka kadi amay-ayo kadagiti abadbado? Nagpipintas ka naglalagdada. Ay na, pasensyakan Kristal. Jack kabaulan ti presyo ditoy. Kastoy langan. Agtulag ta mapanak iti sabali a paggatangan. Agkita tanto laangan numalpas ta. Tagiddan tanto nga agawid. Makamu ka man laangan. Siguro agkurkurang ti ititid ti asawam asweldo na iso akasta ka. Kita mga min dagita suot mo Di ka pa'y mo makagatang iti barong arwatem. Di ka mga min nakapili iti galanti mo basita na ki asawaam. Anya ngay, nakagatang kamot lang. Wan, Kristal. Agawitan. Amangan no maabutan tay ti tudo. Anya, nabanugak kan mabisinak. Intapay mo mangan Anya? Agtaksitan ta agawitan. Ijay tanton amangan. Ay, gastos laeng no mangan tapay lang iti restaurant. Ay, unay kamutan, Roxanne. Sobramot day ta, kinakuripot mo iti bagim. Ay, pasensyakan ang agtip-tipidak. Maasyanak mo't iti asawak nga agtrab-trabaho. Diyak kaya tagastusan ti kwartana. Apay, agungat? Saan mo't siguro? Ang mabain. Ay, pagrebangan da nga ipaay ti kasapulan tayong asawa da. Apay kumaamabain ka ngay? Ay, pasensyakan talaga. Ang ijaya kon balay amangan. Mabati ka nga rudan, tao mo na akon. Mangan kalatan amay maysam. Ay, asino nga iti kadwak amangan ita? Diyak mat kaya ti agmay-may sa amangan. Ala, agawit na nga rudan. Ay, masurunak. Makapaawan gana sa kadkadwa ni Roxanne. Tapay mo't bakit? Sobra mat ti kinakuripot na. Firmi sa mga mga agrig-rigat da. Apayan ako nam tikas ta. Saan na akayat ti gumatang iti naggatangak iti usar ni baby? Sabali ti naggatangan na. Tanangina ka no ti lakoy dyan naggatangak. Idinalpas kamen. Kunak amangan kami pa ita mabisinak ken nabanugak. Madinak it den. Awan samat kwartana. Ay, panawan nakket ka nun tamanganak amay maysak.
Kaya niya nga rod nga iti mabalay no awang kwarta na. Anya kay ti serbi ti asawa na. No saan na amay ti kasapulan ni Roxanne. Kaya basit siguro ti sweldo na. Ay, Jack impagaro pakas jay tinaasawa ni Roxanne. Tila ka nagpilin iti kasken ka. Oh, anya ngay. Nabayadam ka di amin ng abilta. Wala, mala. Nagsagana ka man tarong marta yawn. Iyag mo ni baby ito baat. Sige, adtoy. Ay, why? Inayadam ha. Oh. Ay na. Aywan gayam. Nagchat ni Crystal. Intaray damutan iti ospital itay. Ngam iti private tinapananda. Jack amo no nakaanakan. Dandani naggidang kayo nga rod anak-anak Wen nga rod lakay. Bakit? Ilala ko damagan ti bakante aluti di ta si dagtayaw. Anda urnong ko ngem kurang paymay. Pag nayunan tan san ti adda kang kakwarta. Ay katuan lakay. Iso nga rod apirmi ti panagtipid ko. Tagur urnongak para iti maigatang ta iti lote. Kumplito nga rod ang tayo urnong kaw. Tapno saan ta amaunaan. Gatangin tan. Ta sa tamanan na gurnong iti pagbalay tabakay. Sige lakay. Ay na. Maragsakan Addan ton lote ang mabalinta pagpatakderan iti balay ta. Numagatang mo ti ibagbagam. Una bakit? Inutin tamanay na patakdaran iti balay na. Kabala magaya mapadigusan ti anak mo. Ikarkarigatak nanang. Angam ididamo, dua kami ka ni JR amang padpadigos. Tultulungan na. Apay, di mo kaya tag na DJ probinsya tayo aya. Tapno saan nasayang ti pagababang niyo ditoy. Ibagam latan iti asawam ta sarungkaran na kay latay di balayan. Kaslakay kayat ko ngamin dito'y syudad nga agnaed kami, nanang. Ken, adan nagatang mi alote. Inutan mi manen apatakderan iti balay mi. Ay kastaya. Ay timbag nga rod tanagururnong kayo gayam. Sa dino nga iti panginrolam iti anak mo, Roxanne. Itilatan pagadalan akaasit gan dito ayan tayo. Sika ngay. Isumala kanya ko na. Ay, nakagatang kan iti usar ni Sarah iti pagadalan. Saan pa'y? Sika ngay. Nakagatang kan iti usar ni Rochelle? Masaan pa'y? Agid dan tanton Amangan no itinangi naman nun ti paggatangam. Ay, jak ka ba ti presyo ijay? Ay na, pati ti anak mong imutam. Di mo pa'y mangamin may gatangan iti usar asan at tinipid. Kat anya ngay nga rod, marigrigat kami mat adadakkel na. Kan saan mat nga agreklamo ti anak ko? Naragsak mat lat na, no addagatangak nga usar na. Aging ga ita, agrigrigat pa'y laang ti gayem ko. Pati ti anak na, di na pa'y may gatangan iti original mga usar na. Ay kat amangan no saan pa ang imato ati sweldo ti asawa na. Kat, kasta dalatan tong palbiag. Karkaron nga agrigat da ata dan anak da. Anyat pa kasi kuram aya. Kanya nga rod no iso ti kabibiyag da. Ay, masikuranak nga rod no iso ti kadkadwak. Puro tinipid ti amuna. Ano sa mo nakadkadwa Anya nga rod. Urayon tan nga agretira dagiti anak ta. Tapno saan tan nga agsubli-subli dito'y pagadalan. Wanan sayang pa'y ti pamasahe. Mabisinak pa'y kiti nga guruuray. Ay, mapantamangan iti kantin dito'y apagadalan. Si kalatan ti mapanmangan. Dito yaklatan waiting shed. Ado mataglaklako iti fishball iti aglawlaw. Umanayan apamudpad ko ti fishball. Ay, unay kamatay. Ay, makamu ka man langan. Ngam siya, talaga mabisinak. Mapana kon iti kantin. Manganak nga ure may maysa. Adan urnong ko bakit? Rugyan tan kagatang iti materialize. Ay katuan lakay. Iti kasta, marugyan mo't ti balay tayo. Tapno saan tayo nga agab-abang. Ay na, nagdagsan ti agabang.
Nagdakkel ti gastos no kwinta manipod nagabang ta. Ay, wag nga ron, makaangis tantong bakit into na dambukod tayo abalay. Dangatamat kristal, lakay. Siguro, adamat ti nagatang da alote da. Ang mga no agdoble pa ti kadakkel ti nagatang ta alote. Mabalay na kasta, ta sigun iti istorya. Dakkel siguro ti sweldo nila kay na. Tako na mga puro original dagiti gamgami da. Win nga rod lakay. Adamot laapal kung ano maminsan. Ang anyangay nga rod. Tinapatag, makabalay ta. Basi lang ano sa bakit. No makabalay ta. Makaginawa tamot tayo. Ay unay matan Roxanne. Awan laki may gatang mo iti baro at tsinelas kan pa yung maun. Mabalin pa'y mat. Saan pa'y mat ang nadadaal ti payong kantsinelas ko? Wen namanya ta itsura mo ngay. Arig mo pa'y matiag palpalama. Madlaw adaanan ta tsinelas kan payong mo. Ay, anya ngay nga rod, kat narigat laang matibiyag mi. Imbagkan ka tamagatang mo amin, akayat mo. Wen tadi mo mat pinili na imbag tinakiasawaam. Adamat may patpatak der abalay ti asidag ti bakit? Wen nga rod lakay. Akin balay nga ta iti dayta. Uray lang kumakastamot ti may patakder ta. Alaan ta nga iti paggatang ta iti daga. Kat kasla kurang pa yun ti sweldo. Ay, kat anya nga rod lakay. Kat adumat ti paggastusan. Imimbag lang matibiyag tan ngam tibiyag daroksan. Nasuswerte akmatan ngam iso. Iso adi ka rumanikla mo akasta no marigatan kang agi-budget iti sweldo. Tada pa'y basbas iti sweldo na ngam iti siya. Kita amday ta may patpatakder abalay Roxanne. Dandanin malpas. Akin balay nga tamot iti dayta. Ay, aday bagakan ka. Ang di mo kumauy-uyawin taday talaang tinabalinan mi. Sa anak nga minakasken ka nga do ti kwartana. Anya ka ninti magbagam. Balay mi ka ni JR dayta. Uray basit lang abalay. At least, saan kami nga agabang? Siguro, da kayo kanire. Nakagatang kayo matan iti lote yo. Ang mga no ag triple pa iti kalawan ha iti lote ang nakaipatakdaran ti balay mi. Ha? Ay, kwa? Kaano kayo ngaymat nga agipatakdar iti balay yo? Siguro, agur-urnong kayo pa'y tamang no dakkel abalay ti plano yung nga ipatakdar. Ay, kwa? Ay, sige, agawid ako. Bigla mo na makit ti tiyan ko. Sige, panawan ka pa Payakas lang may kulkulang ka bakit? Naunag ti pampanunutom Apay ada problema Kwa, lakay. Pampanunutak no kasano anak ka ornong daroksan kan JR iti pinagbalay da. Apay, ada balay dan? Isuda kayam ti akin balay iti may patpatakder. Anya? Amang ano nagururnong da? Iso kung na makastaon iti panagtipid da. Uwan nga rod lakay. Siguro, no tinulad ko kumamat ni Roxana nagtiptipid. Ang mga no dadakkel pa ngam ti balay da ti may patakder ta kumamat. Nalpasan ti balay mi, gayam. Awisan da kayo kanila kay mo inton Domingo. Ta ipa-blessing min di balay. Tapno mabalin mi mo na pagyanan. Kasta ka di, gayam. Sige, umay kamin to kanila kay ko. Ayun, manungay mo tinagastos yun iti panagbalayaw. Ha? Ay, kwa. Kababain mo't no ibagakan ka. Tasaan mo't unay adakal, tigastos mi. Gayam, apay ngay, itatamakagatang akon iti karni asidaon mi. Jak mo't mauray agumatang kan. Uray, basit nga ikan kan natangla ang tigatangak. Gayam. Ne, hapayan gayam. Ay, naikat ka di ti asawam iti trabaho na.
Ay, saan gayam? Kayat kalaang atuladan. Kayat kumatan ti agurno. Ha? Apay? Awan ka dito urnong mo? Ay, napulos gayam. Isungarod apilibak kan ka ta nakaurnong kay ti pinagbalayo. Tidaduma kat urnong me, idi awan pa'y anak me. Saan kami mat anaadaan adagos iti anak? Dua kaming agtrab-trabaho idi. Kat siyak ti mangururnong iti sweldo mi adwa. Ay, umapapala ka talaga kan kagayam. Eh, siya ka saan na nagururnong. Habang kami pa'y laang aging gaita. Saan pa'y mat anala daw ti amin? Gayam. Ay, uwan gayam. Manipod ita. Agtipidak matan. Ay, jak kayatan ti agbalin na barayuboy. Ita baliktadan ti kasasaad mi kani Roxana gayem ko. Syakitan tag tiptipid. Kaya't saan matan nga gababang ti gayem ko, ta na diskarte may papan iti kwarta. Kataglaklako pa yan, babaan iti online selling. Alakastan, ti pagayam mo, Crystal. Please like, share, and subscribe. Thank you.